What up, guys? This is your boy, Smiley for the babies. I smile a lot like take a lot. It's like 2K lot. Red winner. So today I am not in my channel. I stole this channel. Today it's mine. That's a bar. So don't forget to subscribe, ne? Angakafiki ku. Oh! Ane? Yeah. Batshele bonke ke ukuthi ba subscribe. Now how yeah when? Let's subscribe ngawufela. Now ne? Okay. So today we are operating a blind date. Angazi episode bani. Wakenza lama please call. Hey. Ngizawa nathi ne? So type ya comment njani? Type tall, dark and handsome. Yeah. Tall, dark and handsome. Yeah, angabi mnyama mara kakhulu. Okay. Are you tall, dark and handsome? I got tall, dark and handsome. Unjani? He's short and light skinned. Oyini layo akazi loyo o short light skin. Angazi ukuthi ushorty kangakanani yabo. Yeah. But usharp but angabi mfishane kakhulu. Wena? Ngathi yonke insipho yawasha ku. And I wash it. This question is simple. Type ya comment njani? What tall, dark and handsome? Manje maka light seka right. All right. When type ya comment njani? Abe chubby. Oh shit. Obvious. Ali chubby towards abele. Raw. Yeah. Oh shit. Yeah. And ehlili la so abelelo bone. Aya abelelo bone nya. Abelelo bone. And ehlili la so fena ngane se 3. Yabona ringa. Ayitlobo. So wena red flag ya mshimane nke eng? Umfana ongabheji, yabona umfana mela bheji. Yeah, ungathi Oh shit! mela bheji. Enye. Ay angazi. Umfana angifuni umfana ubhemayo. Ithila ubhema ichufu or ihabli ugwaye dibhaje na. Ay. Ngaphi uchufu ku video man. Yini muso selfuna ukujoin? Oh! Hayi ngitshonje mfethu. Oh yekile. So in red flag yakho. Red flag. Yeah, intombazane nini? Slender. Red flag. Yeah, 1. Yeah. Wanyana ratazayo. Oh! 2, yeah. Yeah. Aginya kubecha na kubecha. Tracking. Yeah, sharp. Wena yini into ethandayo? Umfana. Dona angazi if ya recorder na. Umfana oservice rights. Oh yeah. Umfana yenzani? Oservice rights. Tulani ngifuna Service rights. Oh so wena leyo nto uyithatha izomsebenzi. Umsebenzi kanjani? Uthi umfana oservice right. Yeah. How? Ngithe into oyithandayo umfana wena already okekabali imali. Ay noma kungasimali it's fine angisho yamhoza uthi akabheji yena yambo. Oh so wena ufuna le nto le kuphela. No. Makazi ya Umfana ugcoka kahle unuka kamnandi into engithanda umfana clean respectful. Oh wena so far wena njengoba ungenile uze siphi isimele esikuchazayo? No. Angizwanga isimeli but right akunuki snacks. Wena into ethanda ngentombazane? Wanyana Karmar. Wanyana umclean. Yeah. Wanyana seme. Aginya yonke inzimbo yawasha. Yonke ingi. Yonke inzimbo yawasha. So yeah, mine. Shall we listen to don't judge? We listen to don't judge. Put the count okay. 3. Hey, banna.
Hey, like rata 3 banyana le maka. Anamaka shem, I'm serious. 3. Ke bo Sifiso ba bangwe bo Themba ba ile kae? Yo, angibaza kuThemba. Wow. Phela mina kusimi quantum smile. No! Yongkushisha. Mara yazi angeke size sikucharge yazi. Kanjani? Ngihlebele. I'm serious. Ipoe dikhanda ke 3. Yo. Oh. Ayikhuphuka yehli. Since or this month. Since kanjani like? Yeah, when ipoe dikhanda ke ngaka. 7. Yeah, whenever honest. Bombala. Hayi amantombazana khuluma amanga la. So far njengobukhulu obhekane ithini nginike 5 minutes. Nikhulume ni 2. Okay, Ane. Bam. Umkhulumisi ngamsa. Ga nna ke tshwara ndi mic yes. Hello. Ushap. Mara vlela ka ro go gole mfetho. Sondela. Okay, sharp. Go ba tamela ke. Emana phone ya vibrate mo. Sharp. Ngano muthalino anything. Yeah. Ngano muthalino. Yo. Mo di go bua mo. Okay. So bloma va. Nhlala Ivory. Yes. Then body candle ya ba 3. Kanti Ivory amantombazana. Amara fe. No, okay, sharp. Ivory phithizelayo. Yiphika. Ubloma Ivory because Ivory wa phithizela. Oh! Yes. Akukho wesishemo ngaye manje kushawa umoya. Okay, sharp because na Ivory ake ave green. So thank you sir. Yeah. So urile munno urile nonyaka mjito obecha. Uvele melungibheje. Okay. Okay, yala karona ke bereke ku becha ka. Mele ufuna umsebenzi nakabereka. Nakusatsa na school. Ngwana school. Yeah. Okay, I understand uzongibheja imali ukukhere. So mara wena tsantso bechen. Eh? Wena tsantso bechen. Angizokubheja ungawari. Udlongkhirisha ne. Khule ukhere mali 50 rand every day. Yeah. Urkhipha. Uto no karna lona rakwana pata mahosine. The close. Yeah. Jabona tena? Kinaka so. Ngushisha. So, okay. Mputse mo kene. Ka ba ga lo rongwene. Ure. Aswena quantum en ubloma Ivory. Yes. Yeah. So budi khanta ile 3 na ro bereka ka no. Roberika kana. Cause smile urile o the time umutha ore what does she bring to the table? Did you say that? Also fitli. Asikifitli. Okay, yeah, sharp. Okay, fair. So mara ora nanu cause umpritse lo rona compassion na same time ke go bona already. Wona ntonke village o slender. Islanda singana mabele sineshwap. Amor to parlano mo. Ngeke vele imeche. Amor to parlano mo. Kanti idudla ziyenzena kumapakisha. Phela ukalebela these days wa toni. Ongushishi. Mara kutonye every day mara nya understand. Yeah, mara wa toni these days late wa toni. Ongushishi. So tsanto vane ke na lwe like ke gona o tshwara something nga se re ke le slender ka jola le stu Islanda kanti wena. a re kupallana mos Islanda na. yeah mara not slender mara ke slender ongushi Islanda stowa 28 so. Boma 26 Ha namanga zokushaya. Yeah 28 Zokushaya. 28 Ha. Sharp mos Mina I'm not even wearing 28 wena. o para 32. mara ro slender Alas, maybe Islanda.
Inside. Okay, re go tshware. Yeah. Ntshwara kae? No, like tlola ngitshwarane ya kwa. Sere. Di campere. We tsena o slender kae? inside. Inside kae? Ngizothini uthi uqwa 28 mina ngiqwa 32. Banong ba more inside una koring. Phela kubonakala ukuthi ngifuna ukuthi ngisidudla phakathi. Yeah? Studla. Ukuthi usilene maruqoka 28 kanje Phakathi kuphi? emathambeni in the bones. Uburi counter ya se 3. Okay, ithini ke wena ngitshela ngisho uyisangoma yabhula. Ubuje kubo. Alright, no problem. So when in a relationship, what do you bring in the table? I bring the money. Zaga Chelet. no. Chelet. Utsaka bokae no? Hayi ise phone in the car angihambi ngecash ngizoyifaka phi ngingana sikhwama mara guys. Yeah, okay, I will kasashitshile. When in a relationship, what do you bring on the table? Naketla re mmar. Utla reng vele. Phela o tsore ke tsena sigela ke. So mara ke tla re ke tlishanto ka borogo onto the table. And na khela re yena ka vele batho ba ba. Wa bona? Yeah. Baba John. Ba la ke wena o itse wena o nya ke tšhelete o nya ka ntho. So na ke tlo mo fa yona. Yeah. Yeah. Bese eno tla o fa No tšhelete. to fana. Yeah, okay. So re do mmona. Yeah. So far nje o boletse le no mo gaitsa bokae? 1. Why? No, like you discriminate ngitshita yo. Bang. Like ufuna abantu abanamatswele ngapha nginalo. Liephi. Alikho. Anginalo style. Wena. So far mo gaitsa bokae? Na ke na pelo empe ke tshwanele ene. Ke mo ga 6. Akusipilo empishem yazi is not No, fair. ke tlo fa 6. Ke na pelo empe. So o ready kumbona? No ready kumbona? Okay, bheka lini. Now lo nishebe kwa. Yanyiwa amapodi county yamawatwati. So don't forget to subscribe, like, share, comment, and do everything. Danko. If vele bayafanelana ngiyithengela amakhavela. Ngikhuluma nawe. Ngithe bheka le mthula. Don't forget to subscribe, like, share. Bheka never ngithi 2 keep imask ubheki ngapha. Angazi if kwamele ngize ngi-explaining i-English. Ani 5 4 3 2 1 0. Zomonate na. Unja. Then no fetch on radio. Ubona krethi 10 ni. 0. Kufile 6. Male mele ngongeze like yini ngikuphula. U2 no. Wena so fakale ka di look no o mo reitsa bokae ra ska bolla maka ka look 5. Apho ka se on rate 5 esongompone level le Mara pele. ngilibelelile mos. Angilibelela ngibhekile. Yelon level lo ka rona kompeta. Ayishayani. ya wena sense lo no mmono o mo reitsa bokae
4 Hey, banna. Problem ya king, red flag ya king. ana letswele Hey, banna. ana a chabi ke maketso re le kana jwang mo sofenyeng ya le sore le 3 Oh. ya ana letswele ana bobi Wena red flag ya king. Ngiyazi yazi. Utle maka. Usilende mara. Ngora uzongitshela ngabantu abachabi. asina red flag mina nasina red flag Uyazazi? Okay. uri ke nyaka batho ba studio gore ke nna slender phela tshwanetse re balance Mara nile betikinyana. tiki o tiki wena Mina ngisilende ngiyalitseba. Ngiyazitseba mina ukuthi ngisilende. ana flop So. Oh, yini into ethandayo ngaye? Ayikho. Wena ukhuluma manga. Just imuhle inkinga umuhle yapha. Hayi. Umuhle wapha. Yo. Okuchamile na? Ubedala ngiclass. Uzokuflashisa shabangi akele 5 minutes umflashisa nje. Ablash. no ebile sa batamela gausi le nna ke bona ga re nyoko batamela ke dark Umhlophe nyana. ke handsome Nyana. so ndongo le ngo monna ke nyana Mara uko mhlophe that. wa fetsa on retile bokae 6. le go file nyona 6. Asho ngithe 1 wakhala. mara ka sere ke nna 1 Why? jwang Moving discriminate. okay sharp no ka baka lor no wa tunya Oh. Yeah, I understand. re tsena ka mapa ya tunya ayo futhuma ja ke ma o mo go re mo re ka wa shang That's why ukotola ngcolile amapaya. mapa ya ka ya dry clean every friday Manje ukotoliswa yini? eban milinyana Mama kuzalwa emhlabeni ufuna laba nomuntu. re ka se nno ka re di go nyika mompete re le thu Wena body count ya ayikhopo ke gantsi mmayena ga le aleka. yae ebile ene ke mmono tsa re body count ya ke o rile se taxi ya ke o rile na se taxi ya ke train straight totala train no tala body count ya ke train Lipi train. Ama chomo oskhulumile. o etsa be ivory train Yelo le ya le tsala leso. ya Shem. shumai not ba le ka gare ba tletse le ka ntle ba tshwere le di chipi so the body count ya Chuma. Kon ton stile ni right. Ayungitsheleni manje. Ivory 3. Body count 3 ay khone Angihlala Ivory 3. Nethi body count 3 Hey, phela mina. eno o bloma ivory Hey. Phela it's not like umuntu like Ivory makathi nawe le mirio ya bonala re ba e hoya hoya Maka chuma ungasitshela manga. Angintshela manga guys shame. Body count 3. Asikhuluma iqiniso. Maybe ngayikhuphula lo. Inkinga ukuthi akafuni land ufuna. Hey no olgisa ufuna ukumshayisa. ke rile train nna nka enamela ke tsogwa e tsongwa tsogwa ya gana So ilo ba teng second planted. Why? a ona letswele mo And if you fitlhile winter no wa bona o khumana re freeze ke ka mo wa mompeteng wa bona. So na chomo ilo ba teng second planted. No. Why? Papa sinaso. Oh. Pratifi. ka miriri ya go bona Mara at least ngiqinise ngemali yami ngisho. Hayi yabazali yami ngisebenzelayo. Usebenza. Wayimele nazo ukuthi ngisebenza azokwazi ukubhizi lapha azongibheka ngi. Hayi. Usebenza simple question. No. Yeah?
Hayi uzwile. Hayi bazwile. Bold. All vision. Bold. All vision. Bold. Oh, as in like All Vision Entertainment. All As in vision. like Majita Kaufel. Ish. No, yeah, So very second blind date and phone. Mangifuni. Thina ke angeke sizwe ngani ne sizwe in comment section. Guys, don't forget to subscribe, like, share, comment and share. And for the second blind date in comment angeke sizwe ngaba thina. Nginkani. Danko asning.